Nitura ria Kabaratuonyo baringo ya Rugongo kuria handu hakuroka ngemi ithano cia kahi ini undu wa gugiciarwo kwa muhonokia guku kurokire mbu thutha wa mundurume umwe kuragwo ni kwaga ciringi 30. Kurerikana Jimmy Kagisha kuma itura ria Sokonin na uri urekinyitie mukawa-ini umwe ni ng'aragu arahurirwo bara nginya gukua ni mwendia thutha wa kuremwo ni kuriha gacunji ka nyama ya mutwe wa ng'ombe na karia karare ga ciringi 30. Tulikuwa nataka kusherehekea Christmas lakini kumbe shetani alikuja kusherehekea sisi. Sasa yeye mtoto ameenda mjara. What can we do? Sijui tutafanya nini sasa. Na mwenye kuua yeye mtoto. Wacha tu Mungu. Sijui kama angekuwa hapa. Tunashuku ya kwamba yeye alikula chakula na chakula ni ya 30 bob na kuweza kulipa. Kwa hivyo mwenye biashara akaamua kumaliza yeye. Na mtu amekuja na njaa anapigwa mpaka anakufa. Na ni msimu wa Christmas. Na hii mtoto naita Chip ni mtoto yangu. Nilisustukia ya asubuhi amekufa. Nikalia mpaka sina hata ya kusema. Ni mamundu kura ndatungaga wandugu amukurerikana ndanona wa kumuteithura kana wa kumurihira ciringi 30 kuona gutirari na andu barabara-ini kuona aingi marari mihango-ini ya gwithara ni undu wa kafio. Mwikoirwo uyu ni arikitie gwikio ngono ni borithi. Kugina kuo kaunti-ini ya Kiambu magana ma aikari itura ria Mang'u Gatundu ya Rugongo marokire gutharanira mihono iria megutwarirwo ya thiguku ukia ugikuruhanio na mutugo uyu. Na tondu gutirire mukanye ikanyage gikanyire riegi ethi na akuru matitimurana o umwe na rinukie tumaguta kana kamutu ga thiguku amwe makirugira nginya ngiri iguru matikahingiririo nja ni matuoko tuingi tumenanago tukiria. Igongona riri rikuhariririo ni MCA Kimani Gacihi na kambuni ya Dhahabu aria moigite magutanyite guteithia andu 500 no na beno yongerereka. Twine katho twinacio amaitu aitu acucu aitu brothers sisters na guka monete kanyamu mangiria thiguku ino ati matikuhinyiririka mwaka uyu ni mona mundu ungimaririkana. Aragu itu mahinda-ini maya ehereire ni to nginya biashara citu ni ciathukire ni to tutiahotire guciika hindi ya mihaka yahingirwo mabiashara makirema guthie ka thiini wa bururi mugima. Riu tugacokia Ngai ngatho muno ni tondu ni tugeire Kimani ni areire andu agututuga na thiguku na tigane o muthi kuinge gutingianunga gitunguru. Baria maguku gwitu tutire tuona hindi tuhetwo thiguku ya Christmas ni andu no ni undu wa wathie nginya migunda gutire kindu wathie nguku citu ni twagire nguku cia kurera thoko ni rathukire yothe ya nguku tondu guku andu ingi marithagia nguku na iria koguo nikio turera thirikari ni mandu ni ahutu. Ona kuri uguo no wega kumenya ati kwara kwa riua umuthi ti kuga rucio gutikaura no tari ni muigire vato no kwaga gukua ngoro kana kwinyarara.